Selam armısızlar kadırmende buğu süyer kavim, mal süyer kavim. Bugün 2025 10 ayının 21 günü kayınlar. Özlerinizge koş kabar. 6300 so'm degan mine. Bagada men bir bugün taptım mine. 6300 ben özlerinizge buyursa Şinjanga özlerinizдің қолдарыңызға табыстап берем. Ол қандай бұғы? Марал, марал. Bir көктемнен бастап туады дейміз енді. Өйткені мына бұғысын қосып қойыпты. Міне бұғыс ішінде жүр екен, еркек бұғы. Bunu boğaz деп satılmaydı kalkında, boğaz деп satılmaydı. Özleriniz bir atal kosmasanızlar bular. Mine bu buğulan kanday mine. Bana 2-3 yaşka çıkan, 3 yaşlık maralda. Mine bir yıl bir tuğbagan bular, bilibağınızlar. Bir yıl bir tuğ çıkar. Mine maraldarının öte soğutacağız. Değil mi? Basımız gelişken, yetileceksin eken. Olsun içine taldap oturup birimiz ağayın, taldap. 6300 degen akşamdan özlerimizge jetedi ağayın. Buna buğu bağımçılıktan biraz bağayın, және de olsun önümü satam, және de olsun sayakatқа шығарып, kırıs gözünü arttıram degen жігіт. Dert kalmagan bugün kabarlas. Zakaratında bir haftada kolunuzda jetkizip berem ağayın. Al endi jarım puldu. Hazır beresiz. Jarım puldu bargandan keyin. Boldu koluma bugünді көріп oturup alsam degen жігіт bolsa bol jarımın barganda ber. Men apart berem mine. Buğumuzun nemeresi olsun mine. Nene keremет buğular var mine maralda. Bana apar köktemde tuat, buzağılaydı. Atalıgının müyüzün satasızlar. Müyüzden çıkan kan satasızlar. Atalığı az bolganda 4000, жоғары болғанда 10.000 kırıs kirgizip beredi. Bunu biz bir istep körgönbüz. Balçı bavurlarımız var istep жатқан. Mine körünüzde. Bu bir juas narsa mine adamdan kaçpay. Bunu jep жатқан jep şöbe. Mana sürlem deymiz. Selos deymiz. Mine osunu berip koyады. Konağını töküp koyады. Erteli geç jatadı olsun jep. Sol için mine atalık eken mine. Gördünüz mü? Bular endi mana kisi aytады. Negizi bular to'liq uyurga tushib chiqib bo'ldi deydi. Ko'zimiz ko'rmadi. Biroq buni boğaz deb satılmaydı. Bir erkek parlamasangızlar bo'ladi. Mana bu olganda erkekni ko'proq alingizlar. Nega? Bunun kirisi ko'p bo'ladi erkeginden. Sol için qadrmenda agayinlar. Mine ko'ringizlar. Bugün özlerinizдің алларыңызға келіп арнайы осы бұғыны таныстырып отырған жайым бар. Bir hafta ішінде апарып берем. Жарым пулды әзір бересіз. Жарым пулды бұғыңыз қолыңызға тигенде дәл осы бұғы ма? Емес па? Көріп отырып алсаңыздар бола береді. Мен жылда өткізіп жатырмын. Және де осының пайдасын көрдік. Біз мына жаңа заман ауқымына қаратайық. Және бір мал бағу әдісін үйренейік. Бұғы шаруашылығы. Мына осы жақта көп бағып жатқан, көп жерде бағып жатқандар. Biz de осы халықтан, аға ұлтымыздан үйреніп, осы бұғын шаруашылығында boş жүрген азаматтарымыз, boş жүрген қарындастарымыз, кәсіп көзін аша алмай жатқандар, манадан 5-10-ды бағып қойсаң, үйіңде тұра береді, ары қаратай күндік істейсің бе, басқа жұмыс істейсің бе, бола береді, о да бір кіресіз. Мананы қойып қойсаңыздар, болады ағайын. 151-4932-07 хабарласыңыздар. Бүгін мына пырзат жібермеңдер. Сатылып кетпей тұр, мен мына бұғына дерхал алып алуым керек ағайындар. Шинжанның әрқандай жеріне салып беремін.